Esra Beşe Kemin U diyek salya kraletiya Koreşê Farsê de bona ku gotna Xudan yab devê Yeremyayê were cî, Xudan ruhê Kralê Farsê Koreş hişyar kir û wî li hemûya welatê xwe ve bi vê gotnê bang kir him jî nivîsan. Kralê Farsê Koreş wisa dibêje: Xwedayê ezmanan Xudan hemû kraletiyên dinê dan min û li Orşelîma ku li Cihudayê ji bo ez xaniyekî jê re ava bikim wî bi xwe emir da min. Ji hemûya netewa wî her kî di nav we de hebe, bila Xwedayê wî bi wî re be û bila hilkişe Orşelîmê û bila mala Xwedayê İsraîlê Xudan Xwedê ew e, ya ku li Orşelîmê yî çê bikin. û li her yek cihê ku lê mêvanin, her kî yê ku ji ber mayînekî hebe, bila bona mala Xwedê ya ku li Orşelîmê yî xeynî pêşkeşiyên ji dil, zilamên ku li cihê lê ne, bila bi zîv û zêr û bi pertal û heywanan alîkariyê pêre bikin. û serokên malên bapîrên Cihudayê û Benyamînê û kahînan û Lêwîyan hemû zilamên bona mala Xudan ya li Orşelîmê yî ava bikin derkevin, Xwedê rihên wan hişyar kirine rabûn û hemûyên ku li dora wan bûn xeynî hemû pêşkeşiyên ji dil bi feraxên zîv, bi zêr, bi pertal û bi heywanan û bi kevirên bi qîmet alîkariyê bi wan re kirin. û Kral Koreş feraxên mala Xudan yên ku Nebukadnesar wan ji Orşelîmê derxistine û xistine mala îlanên xwe derxistin. û Koreşê Kralê Farsê vanav destê xeznedar Mitredat ve derxistin û wan bi hejmarî dan şeşpat sarê Kralê Cihudayê. û hejmara wan ev in: 30 leganê zêrîn, 1000 leganê zîv, 29 kêr, 30 tasên zêrîn, 410 perçe taskiyên zîv û ji cûreyên duwemîn, 410 perçe taskiyên zîv ji cûreyên duwemîn û 1000 perçe feraxên wekî din. Hemû feraxên zêr û zîv 5400 perçe bûn. Dema yên sürgûnê ji Babilê anîn Orşelîmê, şeşbasar hemûyên van feraxan anîn. Beşa duwemîn û jaliyên welatê ên ku ji sürgûnê Nebukadnesar wan ajotine Babilê derketine û wekî herkes ji bajarê xwe re yên vegeriyana Orşelîmê û Cihudayê vanan e. Vana Zerubabel, Yeşua, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum û Bana re hatin. Hejmara zilamên ku ji netewa İsraîlê ne, lawên Paroş 2172, lawên Şefatiya 362, lawên Arah 775, lawên Pahatmabê ji lawên Yeşua û Yoab 2812, lawên Elam 1254, lawên Zattu 945, lawên Zakkay 706, lawên Bani 642, lawên Bebay 623, lawên Azgat 1222, ji lawên Adonikam 666, lawên Bigvay 2056, lawên Adin 454, ji Hiskiya lawên Ater 98, lawên Betsay 323, lawên Yora 112, lawên Haşum 223, lawên Gibbar 95, lawên Beytlehem 123, zilamên Netofa 56, zilamên Anatot 128, lawên Azmavet 42, lawên Kiryatarim, Kefira û Beerot 743, lawên Rama û Geba 621, zilamên Mikmas 122, zilamên Beytel û Ayê 223, lawên Nebo 52, lawên Magbiş 156, lawên Elam ên wekî din 1254, lawên Harim 320, lawên Lot Hadid û Ono 725, lawên Eriha 345, lawên Sena 3630, kahînan ji mala Yeşua lawên Yedaya 973, lawên İmmer 1052, lawên Paşur 1247, lawên Harim 1017, Lêwîyan ji lawên Hodavya, lawên Yeşua û Kadmiyel 74, qesîdevanan lawên Asaf 128, lawên dergevanan lawên Şallum, lawên Ater, lawên Talmon, lawên Akkub, lawên Hatita, lawên Şobay giş 139, Netinim, lawên Tisiha, lawên Hasufa, lawên Tabbaot, lawên Keros, lawên Siyaha, lawên Padon, lawên Lebana, lawên Hagaba, lawên Akkub, lawên Hagab, lawên Şamlay, lawên Hanan, lawên Giddel, lawên Gahar, lawên Raaya, lawên Retsin, lawên Nekoda, lawên Gazam, lawên Uzza, lawên Paseah, lawên Besay, lawên Asna, lawên Meunim, lawên Nefisim,
lawên Bakbuk, lawên Hakufa, lawên Harhur, lawên Baslut, lawên Mehida, lawên Hersha, lawên Barkos, lawên Sisera, lawên Temah, lawên Nesiyah, lawên Hatifa, lawên Qulên Süleyman, lawên Sotay, lawên Hasoferat, lawên Peruda, lawên Yala, lawên Darkon, lawên Giddel, lawên Şefatya, lawên Hattal, lawên Pokerek Hesebayim, lawên Ammi, hemûya Netinim û lawên Qulên Süleyman sêsedu nodu dido. Yên ku ji tel Melahê, ji tel Harşayê, ji Kerûbê, ji Addanê û ji İmmerê derketine, lê yên malên bapîrên xwe, nifşeyên xwe û ji İsraîl bûyîna xwe nedane xuyanîkirin vanan e. Lawên Delaya, lawên Tobiya, lawên Nekoda şesedû pêncî dido û ji lawên Kainan, lawên Habaya, lawên Hakkos, lawên Barzîlay, ên ku ji qîzên Barzîlayê Gileadî ji xwe re jin stendine û li gora navên wan hatine bankirin. Vanad navayên ku regeza xwe tên hesibandin li qeyda xwe geriyan, lê belê nehat dîtin û mindar hatin hesibandin û ji kayîntiyê hatin derketin. û welê heta ku tevî Ûrîm û Tumîm kayînek derkeve, bona ji tiştên herî pîroz nexwin emir da wan. Xeynî 7337 dîl û cariye, hemûya civak bi Tumî 42000 û 306 kes bûn û bi jin û mêrî 200 qesîdevanên vana bûn. Hespên wan 736, Kantirên wan 245, deveyên wan 435, kerên wan 6720 bûn. û dema hatin mala Xudan ya ku li Orşelîmê hinekên ji serokên malên bapîran bona mala Xwedê, bona ku wêlceyê wê ava bikin, pêşkeşiyên ji dil dan. Ji xezîneya kar re li gora qudretên xwe 61000 darîk zêr û 5000 mîna zîv û 100 qutikê kainan dan. Bi vî awayî kainan û Lewîyan û hinekên ji netewê û qesîdevanan û dergevanan û netînim di bajarên xwe de hemûya İsraîlê jî di bajarên xwe de rûniştin. Beşa sewemîn û lawên İsraîl hîn li bajaran bûn. Dema meha heftemîn gehaşt netewe wekî yek zilamek be li Orşelîmê civiyan. û Yeşuayê lawê Yotsadak û Zerubabelê lawê Şealtiyel û birayên wî rabûn û li gora ku zagona zilamê Xwedê Musa de nivîsandiye, bona ku ser pêşkeşiyên şewtandinê pêşkeş bikin, pêşkeşiya Xwedayê İsraîlê çêkirin û pêşkeşîgehê li ciyê wê ava kirin. Ji ber ku ji ber netewên welatan li ser wan tirse bûn û ser wê ji Xudan re pêşkeşiyên şewtandinê, pêşkeşiyên kusubeyê û êvarê tên pêşkeşîkirin pêşkeş kirin. û li gora ku nivîsandiye cejna haymeyan çêkirin û li gora usula roj bi rojê bi hejmarê pêşkeşiyên şewtandinê û paşî wê pêşkeşiya şewtandinê ya ku her timiye û pêşkeşiyên serê mehan û hemî cejnên Xudan yên pîroz ên ku hatine eşkerekirin û pêşkeşiya ji dil ya ku herkes bi dil pêşkeşî Xudan dikin pêşkeşî kirin. Di roja yekem ya meha heftan de dest bi pêşkeşîkirina pêşkeşiyên şewtandinê ji Xudan re kirin. Lê belê hîn bingeha perestgeha Xudan nehatibû avêtin û zîv dana vakir û xeratan û li gora destûra ku ji Koreşê Qiralê Farsê stendine ji Lubnanê ber bi Behrê bona ku darê erzê bînin Yafayê xwarin û vexwarin û zeytê dan Saydayî û Sûriyan. û sala duwemîn de hatina wanî mala Xwedê Orşelîmê de di meha duwem de Zerubabelê lawê Şealtiyel û Yeşuayê lawê Yotsadak û birayên wan ji bermayiyên Kainan û Lewîyan û hemûyên ku bi sirgunî hatine Orşelîmê dest bi kar kirin û bona ku karên mala Xudan pêş ve bibin Lewîyan dan wezîfedar kirin. û Yeşua û lawên wî û birayên wî Kadmiyel û lawên wî lawên Cehuda wekî pevre bin lawên Henadad û lawên wî û Lewî yên ku birayê wan e jî li ser yên ku di mala Xwedê de kar dikin sekinîn û dema çêkiran bingeha perestgeha Xudan danîn bona ku şikriyê ji Xudan re bikin li gora tertîba Qiralê İsraîlê Dawud kayînên wan kinj li xwe kirî bi Boryan û Lewîyên lawên Asaf bi zîlan sekinîn û bi gotina ji ber ku qence ji ber ku xêra wî li ser İsraîlê abadîne hemd û şikriyê ji Xudan re kirin û rûbirû sekinîn û strandin û dema ew hemdê ji Xudan re dikirin hemûya netewê qêrînekî mezin qêriyan ji ber ku bingeha mala Xudan hatibû danîn. Lê belê ji Kaîn û Lewîyan û ji serokên mala bapîran gelekan zilamên kalepîr ên ku mala pêşîn dîtine dema dîtin ku li ber çavên wan bingeha vî xaniyê hate danîn bi dengekî bilind kiriyan û gelekan bi dengekî bilind bi kêfxweşiyê qêriyan û netewê şemateya qêrîna kêfxweşiyê ji dengê giriya netewê cuda nekirin ji ber ku netewê bi dengê bilind qêriya û şemateyê ji dûr ve hate bihîstin. Beşa çaremîn
و دما نیارن جهودا و بنیامینی بگوتنا لاون وی ین سرگون بونا خدای اسرائیل خدان پرسکه چه دکن بیستن نزیکی زروبابل و سروکن مالین باپیران بون و جوان را گوتن ام جی تیوی و آوا بکن جبر کو ام جی مینا و لخدای و دیگرن و جروجن کو قرال آشری اثر حد دونه کو مدرخستنا ور ام جویر قربان سرجید کن لبله زروبابل و یشوا و ین کو جبر سروکن مالین باپیران مانه جوان را گوتن داوا کرنا مالا خدای مده تو کاره کو هم بمره بکنینه هاو مینا قرال کورش قرال فارسی امر دایمه امی بیک دستی جو خدای اسرائیل خدان را چه بکن و گاوه نتاوا ولات دسته نتاوا جهودا سست کرن و دما آواد کرن تنگاسین دانوان و بنا کو مقصد وان والا درخینن ده همو روژن قرال فارسی کورش ده حتی قرالتیا قرال فارسی داریوس لدجوان به موچه شیرت کران گرتن و قرالتیا آهشوروش ده دسپیکا قرالتیا ویده لدجیان کو لجهودای و اورشلیم رودنن نویسک سوشتار دکه نویساندن و روژن ارتاح شاشتاده بیشلام میتردا تابل و ین کجبر حوالین وان ماینه جقرال فارسی ارتاح شاشتاره نویساندن و نویسان نامه به تیپین آرامی و حتی نویساندن و زمان آرامی و حتی ورگراندن والی رحوم و کاتب شمشای جقرال ارتاح شاشتاره لدج اورشلیم نامه کیوسا نویساندن و گاوه والی رحوم و کاتب شمشای و ین کجبر حوالین وان ماینه دینایان و فارسات کیان تارپیان Afarsyan, Arkeviyan, Babiliyan, Şuşankiyan, Dehaiyan, Elamiyan, Ujber mayen neteven ku osnap pare mezin ubna vudeng vanajotne ulbacarin samriye ulciyen ku aliye din içem mayine danerun iştandın re nivisandın ve her vekidin. Sureta nameya ku jikral artaşaş ta reşandın eve. Kulen te zilamin ku liwi aliye çemin ve her vekidin. Bila kral bizan be ku cuhudin jijen tederketin hatın Orşelime cemme u vi bajari ase u xarab avadkin u divaran qadandın u bingaan cebirandın. Naha bila kral bizan be ku ger ev bajar vere avakirin u divar ben qadandın de xerç bajgeh u perelin danini nedin u de daviye bona kralan bizarar bin. Naha madem ku em xoya qasre duxun u ditina ku xesarja kral re bibe jimere nabe Jiber veyeki meşkırar reşandın u jere giyandın ku bilat pürtüka diroke ya bapiren xwede lekolin were kirin u tu pürtüka diroke de bibine u fem bike ku ev bajar ase u bajarek ji kral u welatan re bizirare u ew di demin berê de di hundirê wê de xayintiye kirin. Jiber veyeki ew bajara te xera kirin. Em ji kral re tê dighînin ku ger ev bajar bête avakirin û dîwar werin qedandin jiber veyeki Daliyedin içemde de parate nemine. Kral juvali rav mukatip şimşayre ujbermayen havalen wan enkul Samiriye valiyedin içem rudunun re bersi veşandın. Slavu her vekidin. Nameya ku vecmin reşandın libermin be eşkereye ata xwendin. U emirdam u lekolina tekirin u hat editin ku ev bajar jiberi ve le diji kralan seriyel dida u dhundire ve de asiti u xayinti dağıt kirin. U ser Orşelimi kralin dijware bun ul aliye din içem licem hamuya vare serveriye dajotin u xerj bajgeh u perelin danine danwan. Naha emir bidin ku bila ev zilaman bisekinin u hatta ku ez emir bidim bila ev bajar ne avakirin. U dve de xoşsistikirine biparezin. Maçıma deş xesara kralan re zirar zedebbe ve gave dema sureta nameya kral artaşaş liber rehum u katib şimşay ve havalen wan ve hata xwendin bilezi çun Orşelime cem cuhudiyan و بزردستی و قوت وان سکناندن. لورشلیم کار مالا خوده و گاوه سکنی و حتی 2 سالیا قرالتیا داریوس قرال فارسی سکنی. بشا پنجمین و پیغمبر هاگای و زکریای لاوه ایدو جهودین کل جهودای و اورشلیم نه پیغمبرتیه کرن. بنابه خدای اسرائیل و پیغمبرتی جوان را کرن. و گاوه زروبابل لاوه شالتیل و یشوع لاوه استاد اقرابون و دست باوا کرنا مالا خوده یا کل اورشلیمه یکرن و پیغمبرین خوده یکو آلیکاری بان را دکن تبی وان بون. دوه دمه ده تا تنه یکو والی آلیه دنی چمه و شتر بوزنای و حوال وان هاتن جمعان و جوان را وسا گوتن. ما بنا آوا کرنا وی خانی و بنا قداندنا دیوار کی امر داوه؟ و گاوه وی آوائی ناوه یکو وی خانی آوا دکن که چنه مجوان را گوتن.
و چاوه خدای جهودا لسر کالپیرن وان بون و حتی کو اف کار گیاش داریوس و حتی کو در حق ویه که ده به نامه برسه وگریا جی جهودیان ندان سکناندن. صورت نامه کو والی آلی دنی چم تاتنای و شتار بوزنای و حوال وان افارسکیین کو لالی دنی چمن جقرال داریوس رشاندن اوه. جره نامه شاندن و دهندره ویده وسا نویساندی بو. بلاش قرال داریوس ره آشتی یک بتومی به. بلا قرال بزانه به کو امچون ولات جهودای ملا خدای مزن او جکوری مزن و آتیا و کرن و بشتان خستنه اندره دیوارن وی و اف کار بخیرت و تیته کرن و دسته وان ده قنج در باسته به. وی گاوه مجوان کالپیران و پرسیان و جوان را وسا گوتن. ما بنا و کرنا وی خانی و بنا قداندنا وی دیواری کی امر داوه؟ هم جی بنا ناو زلامین که سره وانم بگینن ته جبو بنویسینن مناوه وان پرسین. و وی آوائی برسویدان ما و گوتن. ام قولن خدای عرض و عزمانینن. و وی خانیه که گلک سالن بری نهاتیا و کرن چه دکن. قرال اسرائیل یه مزن و چه کر و قداند. لبله پاش که با پیر ما خدای عزمانان حرس کرن واندان دسته نبوکادنه ساره قرال بابیله او وی خانیه خرا کر و نتوه به بابیله واجوتن. لبله سال اکمین یا قرال بابیله کورش ده قرال کورش بنا که او مالا خدای وره آوا کرن امرده. همجی قرال کورش فراغن زیر و زیف این مالا خدای ین که نبوکادنصار وانج پرسکا کل اورشلیمه درخستنه و برنه پرسکا بابیله جه پرسکا بابیله درخستن او جزلامه که ناوی ششبات ساره وی او کریا والی ره هاتن داین و جره گوت وان فراغان رایله و هره وان دینه هندره پرسکا کل اورشلیمه و بلا مالا خوده دجیه خوده بیت آوا کرن و گاوه ششبات سار هات و بنگین مالا خوده یا کل اورشلیمه دانین و جوه گاوه حتی ناته تاوا کرن و هین نقدیایه و نها گرج قرار را قنج بیتا خویانی کرن بنا کل اورشلیمه و مالا خوده بیتا آوا کرن گلو امر دایه آنجی ندایه بلال جم قرال دمالا خزینه یا که لبابیلیه ده لکولین بیتا کرن و بلا قرال خوسته که خوی در حق وی کاری دجمره بگینه و ششمین و گاوه قرال داریوس امر دا و دمالا پیرتوکانیا که خزینه انته ده و شارتنه و البابیلیه لکولینا تکرن و لاکمتای لقصرا کل ولاته مدانه توماره کاته دیتن و دهندره ده داربست کوسا آتو بونو ویساندن. ده سالا یکانیا قرال کورش ده قرال کورش امر دا لورشلیمه ده در حق مالا خوده دهی اف خانی اف جیه که قربان لته پیشکش کرن بلا بیت آوا کرن و بلا بنگین و بزخمی بیت آوا کرن سیریز کبرین مزن وکی ریزک بشتر نو بلا بلندهیا و 6 کز و فرهیا و 6 کز بن و بلا مصرف و جمالا قرال و بیت داین همجی فراغ انزی وزیر ین مالا خوده این که نبوکادنه ساروانج پرسکا لورشلیمه درخستنه و پرسکا لورشلیمه و آنین بابیل شوندا بنداین و بلا وان ببین پرسکا لورشلیمه هر یکی ببین جینوان و تویوانته خمالا خوده نها والی آلی دنی چند تاتنای و شتار بوزنای و حوال وان و آفار سکیین که لالی دنی چمن جور به دور بکوین کاره و مالا خوده بردن بلا والی جهودان و کالپیرن جهودان و مالا خوده لجیه و آوا بکن و بنا آوا کرنا وی خانی خوده از امر ددم وکو کاونش کالپیرن جهودا را چی بکن بنا کشکارن خواه نه انستندن بلا مصرف وان ظلمان جمالی قرال و جخرجه آلی دنی چم حما بدم وان دوی بنا پیشکشین که جخوده عزمانان و تین شوتاندن گانیرین جوان و برانان و برخکان دویل گورا گوتنا کاینن کل اورشلیمه گنم خوی خمر و رون گرموتاجی چبن بلا روش بروش بی که ماسی جوان را بده داین دا که بلا قربانین بین خوش جخوده عزمانان را پیشکش بکن و بلاش تندرستیا قرال اولاوین ویر دعا بکن و امر ددم که بلا جمالا هر ظلامه که وی گوتنا دگوهرن ستونک بی درخستن و بلا بسروه و بیت را کرن و دالقاندن و جبر وی که بلا مالای بکن زبلخانه و بلا خدایی که وی داره جناوه خوره کریه شنوار همون نتوه و قرالن بونا وی مالا خوده یال اورشلیمه خرا بکن وی گوتنا بگوهرن دسته خود ریج دکن تک ببن از داریوس امر دام بلا هما بیت تچکرن وی گاوه والی آلی دنی چم تاتنای شتر بوزنای و حوالن وان جبر که قرال داریوس شاندیه همال گور وی کرن و کالپیرن جهود آوا کرن و پیغمبرتیا پیغمبر هاگای و زکریای لاوه اید دو کارن وان قنج در باس بون و اسرائیل لگور امره خوده و لگور امره کور شو داریوس و قرال فارسی ارتاشاش تا کرن و قداندن
و ev xanî di sala şeşemîn ya Kraletiya Darius de di roja sêwem ya meha Adarê de hate qedandir. û lawên İsraîl Kainan û Lêwiyan û yên ku ji ber lawên surgunê ve mayîne pîrozkirina vê mala Xwedê bi kêfxweşiyê ve çêkirin. û bona pîroziya vê mala Xwedê 100 ganêr, 200 beran, 400 berxik û bona hemûya İsraîlê li gora hejmara nîjadên İsraîlê wekî qurbana sûcê 12 nerî pêşkeş kirin. û bona xizmeta Xwedê ya Orşelîmê li gora ku Pirtûka Musa de nivîsandiye Kainan danîn liqên wan û Lêwiyan xistin taxmên wan. û lawên surgunê feseyê di roja çardaha meha yekemîn de çêkirin. Ji ber ku Kainan û Lêwiyan xwe wekî zilamekî bin paqij kiribûn. Ew gişt paqij bûn û bona giştikên lawên surgunê û bona birayên wan Kainan û bona xwe qurbanê fesihê şerjê kirin. û lawên İsraîlê ên ku ji surgunê hatine û giştikên ku bonal Xwedayê İsraîlê xudan ve bigerin, xweşmindariya netewê welat ve bona wan cihê kirine xwarin. û bi kêfxweşiyê heft rojî cejnananê bê avên çêkirin. Ji ber ku xudan wan kêfxweş kiribû û Xwedayê İsraîlê bona dikarê mala Xwedê de destê wan xurt bikin, dilê Kralê Aşûrê ber bi wan ve vergerandibû. Beşa heftemîn û paşî van karan dema Kralê Farsan Artaxşaşta Kraletiyê dikir, Esrayê lawê Serayayê lawê Azaryayê lawê Hilkiyayê lawê Şallûmê lawê Tisadokê lawê Ahîtûbê lawê Amaryayê lawê Azaryayê lawê Merayotê lawê Zerahyayê lawê Uzziyê lawê Bukkiyê lawê Abîşuayê lawê Finehasê lawê Eleazarê lawê Serokayîn Harûn ev Esra ji Babilê derket. û zagona Musaya ku Xwedayê İsraîlê xudan dayî re nivîskarek zanyar bû û ji ber ku destê Xwedayî wî xudan li ser wî bû, Kral her xwesteka wî da wî. û sala heptemîn ya Kral Artaxşaşta de ji lawên İsraîlê û ji Kainan û ji Lêwiyan û ji qesîdevanan û ji dergevanan û ji Netînîmê hinek kes derketin Orşelîmê. û Esra di sala heptemîn ya Kral de di meha pêncemîn de hata Orşelîmê. Ji ber ku di roja yekemîn ya meha yekem de dest bi ji Babilê derketinê kir û ji ber ku destê Xwedê ya xêrê ser wî bû, di roja yekem ya meha pêncan de giyaşt Orşelîmê. Ji ber bona ku zagona xudan bigere û bike û bona ku li İsraîlê zagon û daraziyan bidehîn kirin, Esra dilê xwe amade kiribû. û sureta nameya ku Kral Artaxşaşta deye Esrayê Kaîn, nivîskar û nivîskarê gotinên zagonên ku li İsraîlê ne ev e, ji Kralê Kralan Artaxşaşta ve. Ji Kahîn nivîskarê zagona Xwedayê ezmanan Esra re bila bi tûmî silav be. Ez emir dikim ku hemûyên ji netewa İsraîlê û ji Kaînên wê û ji Lêwiyan yên ku bi dil dixwazin ku herin Orşelîmê bila bi te re herin. Madem ku tu li gora zagona Xwedê ya ku destê te deyî lêkolînê derheqê Orşelîmê û Cihûdayê de û zêr û zîvê ku kral û şîretkir ji dil dayîna Xwedayê İsraîlê ê ku şûnwara wî li Orşelîmê û tevî pêşkeşiyên ji dil ên ku bona mala Xwedayê İsraîlê ya ku li Orşelîmê netewe û Kainan ji dil dayîne, bona ku hemû zêr û zîvên tu yê li welatê Babilê bibînî, bibe tu jaliyê kral û heft şîretkirê wî ve têşandin. Ji ber vê yekê bi zîvî tu yê hema ganêran, beranan, berxikan û pêşkeşiyên wan înan û pêşkeşiyên şewitandinê bistînin û tu yê wan ser pêşkeşîgeha mala Xwedayê we ya ku li Orşelîmê pêşkeş bikin. û ji te û ji birayên te re yên ku ji ber zêr û zîv mayîne çawa xerj kirin qej bêta xuyanî kirin, li gora mirazê Xwedayê xwe wê bikin. û hemû taximên ku bona xizmeta mala Xwedayê te ji te re hatiye dayîn li ber Xwedayê Orşelîmê bide. û bi zêdeyî her çiyê ku bona mala Xwedê hewce dike û dayîna wê bi te dikeve hebe wê ji mala xezîneya kral ve bide. û ez Kral Artaxşaşta ji hemû xeznedarê li aliyê dinî çemin re emir didim ku nivîskarê zagona Xwedayê ezmanan Kaîn Esra ji zîv heta 100 talantî û ji genim heta 100 olçegî û ji xemrê heta 100 batî û ji rûm ve heta 100 batî û ji xwe ve wekî li hesêb neyê nivîsandin her çi ji we bixwazî bila hema bê te kirin. Bona mala Xwedayê ezmanan ji aliyê Xwedayê ezmanan ve her çi bê te emir dayîn bila li cih ve bê te çêkirin. Ji ber ku madê çima hêrs were ser welatê kral û lawên wî? û em ji we re digînin ku dema em werin hemû Kainan û Lêwiyan, qesîdevanan, dergevanan, netînîm û xizmetkarên mala Xwedê ji bona ku ji wan re danîna xerc, başgeh û pere pêl danîne destûr nîne. û tu Esra li gora hikmeta Xwedê ya ku destê te deyî serek û serweran deyne, da ku ji hemû netewa ku li aliyê dinî çeme bila ji hemûyên ku bi zagona Xwedayê te dizanin ve serweriyê bikin,
û hîniyê nizam bikin. û her kîye ku bi zagona Xwedayê te û bi emrên Qral ve Meke dixwaze bila bona mirinê, dixwaze sirgunê, dixwaze talankirina mala wî û dixwaze jî bona girtinê bila hema darazî ser wî bête kirin. Bila Xwedayê kalikên me Xudan pîroz be ku bona mala Xudan ya li Orşelîmê xweşikkirinê tiştekî wisa xist dilê Qral. û li ber Qral û şîretkirên wî û hemû serekên egîd yên Qral xêrê bi ser min veberda. û ez ji ber destê Xudan Xwedayê min ê ku li ser min e qewetê dîtim û bona ku min re derkevin ji İsraîlê zilamên serî civandim. Veşa hiştemîn û serokên mala bapîran vanan e û dema qiraletiya Qral Artaxşaşta navnîşana yên ku tevî min ji Babilê derketine ev e. Ji lawên Finehas Gerşom, ji lawên Îtamar Daniel, ji lawên Dawîd Hattuş, ji lawên Şekanya, ji lawên Paroş Zekeriya û tevî wî 105 mêrên ku bi regezê ve tên hesibandin, ji lawên Pahatmob, Elyehonaayê, lawê Zerahya û tevî wî 200 mêr. Lawê Yehazîelê ku ji lawên Şekanyayê û tevî wî 300 mêr. û ebedê lawê Yonatanê ku ji lawên Adîne û tevî wî 5 mêr. û ji lawên Elam ve Yeşayayê lawê Atalya û tevî wî 7 mêr. û ji lawên Şefatiya Zebadyayê lawê Mîkael û tevî wî 8 mêr. û ji lawên Yoab ve Obadyayê lawê Yehiel û tevî wî 218 mêr. û ji lawên Şelomît lawê Yosîfya û tevî wî 106 mêr. û ji lawên Bebay ve Zekeryayê lawê Bebay û tevî wî 28 mêr. û ji lawên Azgad ve Yohananê lawê Hakkata û tevî wî 110 mêr. û ji lawên Dawîn yên Adonikam û navên wan evin Elîfelet, Yeuel û Şemaya û tevî wan 6 mêr. û ji lawên Bigvay, Utay û Zabud û tevî wan 7 mêr. û wan li cem çemê ku ber bi Ahavayê de herike civandim û li wê derê 3 roj qonaqê danîn û netewê û kayînan ji ber çav ve derbas kirim. Lêbelê li wir ji lawên Lewîyan ve tu kesî nedîtim. û bangî zilamên wanî serî Eliezer, Ariel, Şemaya û Elnatan û Yarîb û Elnatan û Natan û Zekeriya û Meşulam û bangî zilamên femkar Yoyarîb û Elnatan kirim. û anşandim cem îdoyê ku li cihê navê Kasîfê serî û bona ji me re ji bo xizmeta mala Xwedayê me zilaman bînin, li cihê ku navê Kasîfê ji îdo û ji birayên wî re ji netînî me re bibêjin, gotnan xistim devên wan. û ji ber destê xêrê ya Xwedê ya ku ser me ji me re ji lawên Mahliyê, lawê Lewîyê, lawê İsraîlê zilamekî femkarî û şerebiya û lawên wî û birayên wî 18 kes û Haşabya û tevî wî ji Yeşayayê ji lawên Merarî birayên wî û lawên wan 20 kesî û ji nîtînî ma Dawud û serekên wî bona xizmeta Lewîyan daye 220 netînî me anîm. Ew gişt bi navên xwe ve hatibûn bîranînê û li ber Xwedayê me bi xwe nizmkirinê û ji wî ve bona xwe û bona zarokên xwe û bona hemû malên xwe ji bo ku rêya rast bixwazin li wir li cem çemê ahaya rojê danban kirin. Ji ber bona ku li dijî neyar dirê de alîkariyê ji me re bikin, şerm dikirim ku ji qiral ve leşker û siwaran bixwestima. Ji ber ku me ji qiral re bigotina bona qenciyê destê Xwedayê me li ser hemûyên ku lê digerîne ne. Lêbelê qudret û hêrsa wî li ser hemûyên ku dev jê berdanê ne gotibûn. û me rojiyê girtin û bona vê yekê lavaş Xwedayê xwe re kirin û dayaya me qebûl kir. û 12 kes ji serokên Kayînan ve Şerebiya, Haşabya û tevî wan 10 kesî ji birayên wan ve cuda kirim. û hemû zîv û zêr û feragan pêşkeşiya ku bona mala Xwedayê me yî yên ku qiral û şîretkirên wî û serekên wî û hemûya İsraîlê ya kilwirin pêşkeş kirine bi weznê dam wan. 650 talan zîv û 100 talan feragên zîv, 100 talan zêr û 20 tasê zêrîn ên ku 1000 darikîne û 2 feragên tuncê dibriqe ên qasî zêr bi qîmetin bi weznê dam destê wan. û ji wan re gotim, hûn ji Xudan re pîrozin û ev feragan pîrozin û ev zîv û zêr ji Xwedayê bapîrên we Xudan re pêşkeşiyên ji dilin. Heşyar bin û hûn wan li ber Kayînan û serekên Lewîyan û serekên malên bapîrên İsraîlê li Orşelîmê di odeyên mala Xudan de heta ku bi weznê bidin vana biparêzin. û heta Kayînan û Lewîyan bona ku wan bibin Orşelîmê mala Xwedayê me wezna zîv û zêr û feragan stendin. û bona ku erin Orşelîmê di roja 12 ya meha yekemîn de me ji çemê ahava ve koş kirin û destê Xwedayê me ser mebû û me ji destê neyar jiyê ku dirê de kemînê avêtiye xelas kir. û em gihaştin Orşelîmê û li wê derê 3 roj rûniştin. û di roja çaran de di mala Xwedayê xwe de
زیو و زیر و فراخ به دسته مرم و تی لاوی کاین اوریا و هاتن وزناندن و الازاره لاوی فیناس بوی ربو و تبی وان لیویان یوزا باده لاوی یشوا و نوادی لاوی بینوی هبون گشت به حجماره و وزنه آتن داین و حمیا وزنه و چاقی آتن نویساندن لاوین سرگونه این کش سرگونه و آتنه پیشکشین که جخدای اسرائیل راحتن شوتاندن بونا حمیا اسرائیل 12 گا 96 بران هفته و 7 برخک و وکی پیشکشیا گناه به 12 نری پیشکش کرن گشت پیشکشین که جخدان راحتن شوتاندن بون و امرین قرال دام وکیل قرال و والین آلیه دنی چم وانجی آلیکاری بنتوی اجمالا خوده را کرن بشان امین دما افتشتان هاتن قداندن سرکان نزیکی من هاتن و گوتن نتوا اسرائیل و کائنان و لیویان خوشتشتن مکروه این نتوین ولاتان این هیتیان پریزیان یبوسیان امونیان موابیان مصریان و اموریان جه نکرن جبر که جخوا اولاوین خوره جقیزن وان وستندن و نجادا پیروز بنتوین ولاتان و تبلعف بو و دسته سرک و سروران دوی خاینتیه ده سری ده بون و دما من بخوا وی تشتی بیست کنجو قفتان خوا چراندم پوره سری خوا اوریا خوا لیچکاندم و بشاش و متالی رو نشتم و جبر خاینتیا سرگونان حموین که جبر گوتنین خدای اسرائیل و دلرزن لجه من جویان و از حتا پیشکشیا ایواری بشاش و متالی رو نشتم و دما پیشکشیا ایواری ده بکنجو قفتان خوای چریایی جخوا نظم کرنه رابوم و بسر چونگین خوا وکتم و دستن خوش خدای خوا خدان را وکرم و گوتم یا خدای من از شرم دکم و فیدی دکم که وجه خوشتره جه خدای خوا را راکم جبر که فساد انما جسرین مزیده تر بون و گناه انما مزم بو و گیاشتن ازمانان جروجن باپیر انما حتی ایروج ام دندره گناه کی مزن دنه و میناکو ایروج وسه ام قرال انما کاین انما جبر فسادیا خواهاتن داینی دسته قرال ولاتان شوره سرگونه تالانه و رورشیه و بناکو بازدن و برون ین لپیم ماینه بین بردان و بناکو خدای مچاوین مرونی بکه لجیه خواهی پیروز ده شنواره بده و بناکو دندره دیلتیا مده هنکی زندگی بده مه نهاج علی خدای ما خدام و دم خیرج مره حتا خویانی کرن جبر کو ام دیلن لبله خدای ما دیلتی ده نشتن لبله بناکو ام مالا خدای خدا مزرینن و خرابه اینوی آوا بکن زندگی بده ما و بناکو الجهودای و لورشلیم دیواره کی بدیمه لبر قرال فارسی خریب سرمه و بردا و نها یا خدای ما ام پاشی ویا چپ بیجن جبر کو مدب جمرین تبردان تب نافدیتیا قولین خوی پیغمبر امر دا و گوت ولات کو بوناون ببن خودیمه کندچنه بتشته مکروه این کو منداری و پیستیا کو نتوین ولاتان ویبسر بسر داگرتنه و گمارینه و نها قیزن خو ندن لاوین وان و قیزن وان جلاوین خوره نسینن و قتل خوشی و قنجه وان نگرن که هون قوتی ببینن و تشته قنج این ولد بخون و به آبادینی جلاوین خوره وکه میراسی بیلن و پاش هر تشتین کجبر کارن می خراب و جبر گناه می مزن هاتنه سری مه تو یا خدای مه جبر که تمجلیاقیا فسادی می کمتر به جزا کرنه و وکی این وسا درون و خلاص بین بردانه ماقه امدیسا امرین تا خراب کن و بنتوین که وان تشتی مکروه کرنه و مرفتیه بکن ما توی حتا که ما بقدینه و حتا که این برون و خلاص ببن نمینن لدیجی ما حرس نبونا یا خدان خدای اسرائیل تبدادی جبر که منای رو جوسایه ام وکی ین درون و خلاص ببن آتن بردان آوای ام لبرته دندره گناهین خودنه جبر ویه که تو کز نکارن لبرته بسکنن بشاده همین و دما اسرال بر مالا خوده بگری خود داوت ارده و داو مکریه دکر جی اسرائیل جواکک مزن زلام و پیرکان و زاروکان جمعی جویان جبر کنه توب گریه کی مزن دگریان و یکی جلاوین الام شکانی ایلاوی یهیل برسوه دا و جه اسرار گوت ملدجی خدای خو خاینتیه کرن و جنتوی ولد و جنین بیان گرتن لی بلد وی کاری ده نها بونا اسرائیل هیویه لگورا شیرت افندی من و ین کجبر امره خدای و دلرزن بونا بردانا همو پیرکان و ین که جوان بوینه نها هم به خدای خوره پیمانه ببرن و بلا لگورا زاگونه بیته کرن رابه جبر که کارل سرتهی وان بترنه بدل به و بکه و اسرا رابو و بکاینان لیویان و سروکن حمیا اسرائیل بونا کل گورا وی سوزا بکن سونده دا خوارن و سونده دان و اسرا جبر مالا خدای رابو و کتو ده یهوهانا نیلاوی الیاشیب و کتور اونا نخوار و آوه و نخوار
Jiber ku ji bo xayntiya surgunan şînê dikşand. û ji hemûya lawên surgunê ên kul Cihudayê û li Orşelîmê ne, bona ku li Orşelîmê bicivin û li gora şîreta serekan û kalepîran dê dest pê dayîn ser hemû malên yê ku heta sê rojî neyê û dê evxwe ji civaka surgunan ve bête derxistina teban kirin. Ve hemû zilamên Cihudayê û Benyamîn di hundirê sê rojî de li Orşelîmê civiyan di meha nehemîn roja bîstan de bû ve hemûyan netewê ji ber vî karî û barînê bi lerzandin li qada ku li ber mala Xwedeyê rûniştin û kayîn esra rabû ji wan re gotin. Ve xayintiyê kirin û bona ku gunehên İsraîlê zêde bikin jinên biyan stendin û niha ji Xwedayê bapîrên xwe xudan re sûcê xwe mikur bikin ya ku xweş e jê re bikin û ji netewên welêt ve û jinên biyan ve cuda bibin ve hemûya civakê bersivê dan û bi dengê bilind gotin. Bi vê awayîl gora gotina tekirin bila ji me re bibe deyên. Lêbelê netewe zêde ne û wext bi barîne û bona me ji derve seknandinê teqet nîne û ev kar nekarê rojekê an jî du rojî ye. Ji ber ku me di vî karî de gunehê zêde kirin. Niha bila bona hemûya civakê serokên me bên wezîfedar kirin û bila bona vî tiştî heta ku hêrsa Sorya Xwedayê me ji me vegere di demên bijartî de hemûyên ku di bajarên me de jinên biyan girtine û tevî wan kalepîr û serwerên her bajarî bila werin. Tenê Yonatanê lawê Asahel û Yehzeyayê lawê Tîkval dijî vî karî sekinîn û Meşûlam û Şabbetayê Lewî alîkariyê bi wan re kirin û lawên surgunê wisa kirin û kayîn Esra û hinekên ji serokên malên bapîran li gora malên bapîran giş bi navê xwe ve hatin hilbijartin û di meha dehemîn roja yekem de bona lêkolînkirina vî karî rûniştin û bi hemû zilamên ku jinê biyan stendine heta meha yekemîn roja yekem de vî karî qedandin. û di nava lawên kayînan de hinekên ku jinên biyan stendine hatin dîtin. Ji lawên Yeşua lawê Yotsadak û birayên wî Maaseya û Eliezer û Yarîb û Gedalya û derheqê berdana jinên xwe dest dan û bi gunehkarî bona gunehên xwe ji keriyê beranekî pêşkeş kirin. û ji lawên Îmmer Hananî û Zebadya û ji lawên Harîm Maaseya û Eliya, Şemaya û Yehiyel û Uziya û ji lawên Paşûr Elnoenay, Maaseya, Smail, Netanel, Yozabad û Elasa û ji Lewîyan Yozabad û Şimey û Kelaya Evkelîtaye, Petahya, Cihuda û Eliezer û ji qesîdevanan Elyaşib û ji dergevanan Şallum û Telem û Ûrî û ji İsraîlê ji lawên Paroş, Ramya û İzziya û Malkiya û Miyamin û Eleazar û Malkiya û Benaya û ji lawên Elam Mattanya, Zekarya û Yehiyel û Abdî û Yeromot û Eliya û ji lawên Zattu Elnoenay, Elyaşib, Mattanya û Yeromot û Zabad û Aziza û ji lawên Bebay Yehohanan, Hananya, Zabbay, Atlay û ji lawên Banî Meşûlam, Maluk, Adaya, Yaşub û Şeal, Yeremot û ji lawên Pahat-Moab Adna û Kelal, Benaya, Maaseya, Mattanya, Besalel û Binnûy û Manaşşe û ji lawên Harîm Eliezer, İşşiya, Malkiya, Şemaya, Şimeon, Benyamin, Malluk, Şemarya û ji lawên Haşum Mattenay, Mattata, Zabad, Elifelet, Yeremya, Manaşşe, Şimey û ji lawên Banî Maday, Amram û Yuel, Benaya, Bedeya, Keluhi, Vanya, Meremot, Elyaşib, Mattanya, Mattenay û Yaasu û Banî û Binnûy, Şimey û Şelemya û Natan û Addaya, Maknedabay, Şaşay, Şaray, Azarel û Şelemya, Şemarya, Şallum, Amarya, Usif û ji lawên Nebo, Yeiyel, Matitya, Zabad, Zebina, İddo û Yoel, Benaya. Hemûyên vana jinên biyan stendibûn û jinên zarokên wan çêbûne yên hinekên ji wan hebûn.